Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Arja Khatpra Hadim ga to election MLA kene ka sarkar ga ba hadim raja that ya ga jet economic khmat kini ka sarkar kelasna sarkar da ga NPP ba ke UDP ke lisna kene ka sarkar hagni gisdam do Arja Khatpra Haga por bagi isnai kene ka sarkar boni nangi boni serai ki papa jong jelam ni khajai bro kawi kitab daga jing dam ki jingkerman ki ongba kene ka sarkar ka bagi isna kadai serai la fair menchua dam ni jingkerman ban bo jinggalan ba fair hai kam ba petrai kam ki jam bro handrai kabadang lat ki por menta la laisnem stem ajendap sausnem Kano kawai kam 4 dan bi belum sok pagila try kaniga government wa menta. Ai scam ang ni ba PNSM ba tibay kata untuk por la ya la dengan tu parti NPP handrai balai menta Hibreu kila sedang man pagkamat biang sa parti kongres ha gini gisni. Ni gumupet nga breu bawan na jua susulong man por Kena the first time menukang kasi menukang pangaya rong sa po kasnong ngajampi. Pag ilunti gisingking gibangiyat. Tang kapan nadang kali baywan nang to tang sakayat tagay jaka rondon cho. Kajing snew. Mundon so kajing development tang ban kremong ya ban sa Thymmai. Kremong ban tang ban sa Thymmai. Tang ban ba yung balabo lupa daga sarkar umatswa. Seni ay tay kilas dang ban repair yung surat Daga kendau sao, mendai so daga siang ni kendau sao sependap daga kendau ban repair. Kata kendau ngawang MP. Haga ni kumbuang hawaja Khatpra bon. Sisa ni batrai bakmi nanti bagari sarkar kendap ha. Handrai pet mentai daga jing sisa kai baja si kaleng-kaleng. Jing tombor. Dikenang rap jing tombor. Dikenang batrai business berat. Maka bon tanggi bahas pak. Control baik tiga ni kam kecam kinoro kam kaba ong. Hawat ngatip. Hari ni election mentah. Kinong EP jir kene kandidat jong NPP Namar uni beriu badan naga sarkar. Uni beriu banla banarap EP Namar udan naga sarkar. Handrai kanong EP mendai kata. Ngalapet kum sengi setai si konsensi pa agenda hills. Kini kebacot Kini sarkar kan le kat teman apa kali konferensi Namar une de utrai parti udang sedang kim chuamiu kat pada de chus ngapcar wat batai ngelatif ni rekam kim not ban keren ni kita kim not ban ong PWD minister PWD minister repair de kandau yang suruh de pisni not ban ong ro Namar be yang hak tak apa je ko handrai terbicit di baharandar Parti Kongres, ladang gino melihat ha, sedang mata jampi, gino ikam, ibadan kam jampi, unot ban yang bersak ban keren, ya ka, jika badai, kahok ke jampi ban lihat ha, betre ha, yang kam jampi. Tak ada, pet PIA for assembly, kanu gini MLA jongi kila fight, gidon kam tu tahu priu ban sulong popet, jongi no gini halor, ban sukomo, ibu kita ini halor, handa ingin kam. Yo breu ban yeng na benta ka hok na benta ka roy ka par ban yekon na benta ka snong ka jaka ka snong ka tha ka jompi ubayan dar de breu sta hal jo por breu sngarit dan bot ka por la dek kumu kenal jo perlu badet no best pa ngarang perkhat ati la jenjar ban yo breu hadien barat tat ba de tang ni Handrai ke jo kemensen siaran bot ya pi konsensi ni baharan dar lawan terwa menilai daga parti kongres ubre urang ngajin start halo ubre udang ngajin siawret bola ban ni dai pat pi ke berat bola ban ni dai pat ke bahalo setai dan ni genti wat ong bagade election mendatang sistem kan kodda une badana sarkar ulah ban yarap ini gamdai kata bola ban yarap pi dai ubre bayeng namata ka hok
numta dan jangkam tapi kibat nongret kibat tray kam bala keleng utah breu dan kam panera ipi Namar ne wanile mentar yang ambipi ngau ipi la sandat na cispa unlong tang upopet hapo jong gini menteri penyat ni kiba kuat tangman kamai ya kaspa ya ka jingmentoy marwai keleng pula i konferensi po megalia po kasih di Jaintia jeni kim care kim kembang paren kim border kim kuat ben development man poi sigi stang ni tau kuat tangman perkiu di pela la jong tengah ni geti ngam Islam kerpa ipi ki long kepa kon samla jong senong boroi guai yang sedang kesiapan dan bahagia ni nanti siapa ai jaga jingkar chan teli telah jampi coba harandar karmalki bolong na parti kongres baranis kemat tapi ai ya ka yang jingjok haga ni nanti nangai sekian kumu breu abara itu ha la itu breu bola ban sekri bi ban la ban penku ban roy kum MLA bareng jopi kum ki MLA ki bareng jopi katno wan ra ga roy ga par po kan swi katno ki yeng na mata jopi ba halandar ngai scam ulle mata tinga gar pa pi ba harai po tere ba bin mi si police station jopi mi bro badan tet ya ga sembol jang ban tet ya ga mohor jopi sembol jang di ga sembol kongres parti